Uwei urang ba abreu ulah klat no asyan kan balai ngut kiwe pat kentop ya unongnya ka auto rickshaw ka badan yo nombar ML10B Hendriu Sau Hendriu Not kilamen saujur hadin ba ka auto rickshaw ka bakisong kala Hongpong na kajing penher state unongnya laye turu da kibasaki ya kane kajing jia. Kane kajing jia kala jia hausrok ba National Highway 6 ka bahap akasnong umsau nong Kharai Riboy District hakapor ka ba price tingmen step bat kane ka auto rickshaw ka badan yo nomor ML10B Hendriu Sau Hendriu Not kadai ka badang temu bentkiu syaka pang kuinan. Loong ba unongnya ola penher state ya ka auto rickshaw bat hamar papoi hakawi ke jaka ka ba khongwain kane ka auto rickshaw kala Hongpong no namar ka jingbam la bente la kamshu unongnya. Uwei urang ba oblak klat no asyan obla tip kerteng kemuba stom siang syai le penyuk senam kerta basyong basa akasnong pahamrinyai. Ya kamet lara no sya sibil hospital nongpo banle ya postmortem kat ba ya kiwi kibela mensau la penkit no sya umsning CHC ban yo ya kijing sumar. Nakaliang ki pulit ke nongpo police station kitang penlong ya kijing toket halor kan ya kijing jia. Kenapa Islam lah?